mu ijoro rituje aho ijuru risa n'iryapfuye hari ikintu gishobora kunyura hejuru yawe utabyumva utanakibona, nta rusaku nta rumuri, ariko gifite ubushobozi bwo gusenya umujyi wose mu masegonda make cyane. Abantu bamwe bayita umwuka w'urupfu, abandi bayita igikoresho cy'intambara cy'iterabwoba rirenze ibindi byose byabayeho mu mateka y'isi, ariko izina ryayo nyaryo ni rimwe gusa: B2 Spirit. Iyi ndege ni gatiki. Ese ni ubwa mbere wakumvira ijambo Ghost Bomber cyangwa se B2 Spirit? Murakaza neza ku Nkomoko Official. B2 Spirit ni indege ya gisirikare y'Amerika yubatswe mu ibanga rikomeye na Northrop Grumman. Ikintu kimwe gikwiye gusobanuka neza: B2 Spirit ntabwo yavutse nk'impanuka cyangwa igitekerezo gisanzwe. Yavukiye mu bwoba bw'intambara y'isi ishobora gusenya ibintu byinshi burundu. Igitekerezo cyayo cyatangiye mu myaka y'1970. Iterambere rikomeye rikorwa mu mwaka w'1980. Indege ya mbere yageragejwe mu mwaka w'1989. Yinjiye kandi mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1997. Ibi byose byakorewe mu ibanga rikomeye cyane mu isi. Muri icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihanganye n'ubumwe bw'Abasoviyeti. Icyari ikibazo gikomeye: ubumwe bw'Abasoviyeti bwari bufite radari zikomeye cyane, bufite n'ubwirinzi bwo mu kirere butewe ubwoba kurusha n'ubw'Abanyamerika. Bivuze ko indege zisanzwe zari kubonwa n'umwanzi hakiri kare, zigahanurwa mbere yo kugera ku ntego. Hari igitekerezo cy'indege itagaragara nibwo cyavutse. Abahanga baratekereje bati, byagenda bite dukoze indege itabonwa na radari? Aho niho havuye igitekerezo cya Stealth Technology, ikoranabuhanga ryo kwihisha, ndetse hari imiterere idasanzwe y'iyi ndege. Abayikoze bo muri Northrop Grumman bahisemo gukora indege imeze nk'ibaba cyangwa se flying wing, kugabanya ibice bishobora kugaragazwa na radari, gukoresha ibikoresho bifata cyangwa byangiza sinyari za radari. Niyo mpamvu isa nk'ikinyabuzima cy'ijoro cyangwa se nk'agacurama. Intego yayo rukumbi yari imwe: kwinjira mu gihugu cy'umwanzi, cyane cyane nk'ubumwe bw'Abasoviyeti, kugera ku murwa mukuru cyangwa ibigo bya gisirikare ntawe uyiciye iryera, ndetse no kurasa ibisasu bya kirimbuzi utibagiwe gusubira inyuma ntawe uyibonye. Ibi byari igice cyitwaga nuclear deterrence, gutera ubwo umwanzi ngo adatangiza intambara hakiri kare. Icyo byasize mu isi, iyi ndege yahinduye uburyo intambara zitekerezwamo. Ntabwo ari uguhangana gusa, ahubwo ni ugutera utagaragara, ugatsinda utarwanya igihe kirekire. Ushaka wahita umwami w'ikirere. Ibanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisha abandi bose, kuko izi ndege nta handi ziburetse ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Zakozwe n'indege 20, ubu hasigaye indege 19, kuko indi yakoze impanuka mu buryo butunguranye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihita isenyuka gutyo. Zirahenze cyane ku buryo kubaka indege imwe bitwara amafaranga menshi aruta ingengo y'imari y'ibihugu byinshi bya Afurika, kuko imwe yonyine yatwaye miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na Amerika ubwayo ntikinisha kubaka izi ndege uko yiboneye kose, ntipfa no kuzishora mu ntambara zibonetse zose. Aho idashobora kunguka mu ntambara ntiyazishorayo. Kwangirika kw'iyi ndege imwe bishobora kungana no gusenya umujyi wose ukawushyira hasi. Gusa ntubyumve gutyo gusa, izi ndege hari intambara zitandukanye zakoreshejwemo. B2 Spirit mu ntambara nyazo bimenywa ko ariyo yakoze amabara byarangiye yandurutse. Hari nk'intambara ya Kosovo mu mwaka w'1999. Mu gihe cya Kosovo War, iyi ndege yakoreshejwe bwa mbere ku rugamba. Yagurutse iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igera muri Serbia nta radari n'imwe ibonye, irasa ibisasu ku ntego z'ingenzi. Icyatangaje benshi, yakoze urugendo rw'amasaha arenga 30 idahagaze. Hari kandi intambara ya Iraq yo mu mwaka w'2003 mu gitero cyo gukuraho ubutegetsi bwa Saddam Hussein. Iyi ndege yagize uruhare rukomeye cyane. Yakoreshwaga mu bitero bya mbere byo gutungura umwanzi. Yarashe kandi ku bigo bikomeye bya gisirikare bya Iraq. Ikoresha precision cyangwa se precision, kugera ku ntego neza cyane nta n'umwe urabutswe. Ibi byafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutsinda vuba mu ntangiriro z'intambara. Hari kandi intambara ya Afghanistan yo mu mwaka w'2001 n'2021. Mu ntambara yo kurwanya iterabwoba, B2 Spirit yakoreshejwe mu bitero by'ibanga. Yagabaga ibitero ku mitwe y'iterabwoba, ikagera kure cyane ivuye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igakoresha kandi ibisasu biyobowe n'ikoranabuhanga rihambaye. Hari kandi Libya mu mwaka w'2011. Aha naho abenshi bazi ko itahageze. Mu gikorwa cya Libyan Civil War, iyi ndege yongeye kugaragaza imbaraga zayo. Yarashe ku bubiko bw'intwaro bwa leta ya Muammar Gaddafi, ikoresha ibisasu byinshi mu gitero kimwe. Nta gihugu na kimwe cyabashije kwikumira, yaba ibyo ku mugabane wa Afurika n'ibyo ku mugabane wa Aziya. Mu mwaka w'2025, igitero ku bikoresho bya nuclear cyangwa se ku bikoresho bya kirimbuzi. Mu mwaka w'2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje izi ndege mu gitero gikomeye kuri Iran. Zateye ahantu nka Fordow na Natanz, aho bakorera ubutare bwa uranium. Zakoresheje ibisasu byinjira munsi y'ubutaka byitwa nka bank busters,
ariko abenshi bavuga ko ibi bisasu n'ubundi bitageze ku nyubako ziri munsi y'ubutaka mu birometero by'ubujyakuzimu bwa kure mu gihugu cya Iran bukorerwamo intwaro za kirimbuzi. Izi ndege kandi zasenye ibikorwa byari bihishe cyane munsi y'ubutaka mu gihugu cya Iran. Icyatangaje isi, Iran ntigeze ibona izo ndege imbere yo guterwa. Mu mwaka wa 2026 intambara ikomeje muri operasiyo yiswe Epic Fare. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 ibintu byarushijeho gukomera. B2 Spirit yongeye koherezwa yarashe ku bigo bya misile n'ibikoresho byo munsi y'ubutaka, ikoreshejwe mu bitero by'ijoro mw'ibanga rikomeye cyane. Hari n'igihe indege nke zakoze urugendo rurerure ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratera zihita zisubiraho ntawe uzibonye. Icyateye ubwoba isi kurushaho, zamaze amasaha arenga 30 mu kirere zitagabanyije umuvuduko, zarashe kandi target ziri munsi cyane y'ubutaka. Radar za Iran ntizashoboye kuzica iryera, nicyo gituma iyi ndege ikomeza kuba nk'umuzimu w'intambara. Ikibi bisobanura nubwo abantu bayita ghost bomber, si umuzimu, ni ukuri gukomeye. Iyi ndege ishobora gutangira intambara utabizi, ikayirangiza utarayibona, ikagenda itagusigiye n'ikimenyetso na kimwe. Igitangaje si uko iyi ndege ibaho, ahubwo nuko ishobora kuba yaranyuze hejuru y'ahantu henshi mu isi ariko abantu ntibayimenye na rimwe. Ese ni ibanga rikiri inyuma yayo tutazi? Ese hari ibindi bikoresho birenze iyi ndege bihishwe? Mu isi y'intambara si ibiboneka biteye ubwoba, ahubwo ni ibitagaragara. Intego y'iyi ndege si ukuguruka gusa, ahubwo ni ukwinjira mu kirere cy'umwanzi itabonetse, kurasa ibisasu bikomeye cyane no gusubira inyuma ntawe uyibonye. Niyo mpamvu yahawe izina rya ghost bomber, nk'umuzimu utagaragara. Amayobera yayigize igitangaza rero nuko itaboneka kuri radar. Iyi ndege yubatswe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya stealth riyifasha kudafatwa na radar, kudafotorwa n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. Ni ukuvuga ko ishobora kugera mu gihugu cy'umwanzi ikahagaba igitero hanyuma ikagenda ntawe uyibonye. Hari kandi ibara ry'umwijima n'imiterere idasanzwe. Iyo uyirebye neza isa n'igisimba cy'ijoro cyangwa ikinyabuzima kitazwi. Ifite ishusho imeze nk'ibaba rinini, ibara ry'umukara rifasha kwihisha mu ijoro. Nta murizo usanzwe cyangwa tail nk'izindi ndege igira. Ibi bituma kandi isa nk'itari y'isi dutuye. Itwara ibisasu bya kirimbuzi. Ibi nibyo bituma iba mbi kurusha izindi zose ziriho mu mateka y'isi. B2 Spirit ishobora gutwara ibisasu bisanzwe nka bombs n'ibisasu bya nuclear kirimbuzi. Ibi bivuze ko ishobora gusenya igihugu cyose mu gitero kimwe gusa. Icyiciro giteye ubwoba kurusha ibindi, iyi ndege imwe gusa igura arenga miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimwe mu ndege zihenze cyane zigeze kubakwa muri isi dutuye. Kuki iteye ubwoba ku isi? Igihugu gifite indege nk'iyi gishobora gutera ikindi kititeguye, nticyagira uwo gitinya cyane, kandi kiba gifite power idasanzwe mu ntambara. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kuyigira ibanga rikomeye cyane, kuko ari nayo izifite yonyine gusa. Tekereza uri hanze nijoro ureba mu kirere, nta kintu na kimwe ubona, ariko mu by'ukuri hari ikintu kiri hejuru yawe kigutegereje, kitazwi, kitumvikana, kandi gifite ubushobozi bwo guhindura amateka y'isi mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ese koko turi twenyine mu kirere cyangwa hari imiyaga y'urupfu itunyuraho buri munsi tutabizi? B2 Spirit ntabwo ari indege gusa, ni igicucu cy'intambara. Tekereza igihugu kiri mu mwijima, abantu baryamye bose mu ijoro nta rusaku, ariko hejuru yabo hari indege itagaragara iri guhitamo ihisenya, nta n'umwe uri kuyibona. Iyo si science fiction, ni ukuri ku isi ya none. None se n'ibiyizwi n'ibihe bindi bitaramenyekana biri kubakwa mu ibanga? Mu gihe hari abarara badasinziriye kubera inzara n'imibabaro yo mu isi, hari n'abarara badasinziriye mu nganda za rutura n'amalaboratwari ahambaye, basiganwa no kuvumbura icyagira umugabo undi kikamucecekesha. Aho ni hamayobera n'urujijo bikomeje gucangira abatuye isi, kuva ku mwana kugera kushesha kanguhe. Nge nkasoreza ha kuvuga ibisa n'imigani ariko biri hubu. Aha hakaba ku Nkomoko Official. Nkongera nti bye bye, tubonane ubutaha, kandi mukomeze mukore subscribe twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nge nk'ibisanzwe ndibigira bangati ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.